Arnam langpi cases hawaramai tumpen patirpi ponsi vertical langmili nirja klamalong ingding thongkebra githom hawar karbe resonimso ronga je chitini phai ingkor aner kepen ni phai thongkep surihini ra ingkor pho arni an ni thoma pharman pangching pontanglon Arnam langpi pen thorom terang report Northeast Today News Pini lake tarik ingkor hasil kebarni adun thuarni lo piniani dak sancho mame pen ke bang atum rong getong jing toy jing ni pen pu pangcheng ponsi karbi jutang asong halama keng rielong nang pajutsi pini karbi jutang asong alama ingthul ponlo labang so karbi jutang asong alama ingthul det pen chikimo jai mek teng pondo chikimo jai mek teng pondet pen dak pini ni phaing koresil ke bani ke paman pon lake kalitang khoya sing rong hang mojada laphan chikimo rani osi paman pondo Dasil bangso chiki morani kang pulong alhisal po anam lang pi hawarame habari mamay pu duniram be pasi chupapon selang lihin pen arani nang pupi si pini ani hasai kedeng ponji kecepati ponji non kecing ritong cingdi pen danglok pini kadogowe son kripli kecepati son pini pacun ponji lal kadogowe kacitong bana terang ini kadogowe anam lang pi hawarame angkang sancho mame silkep tu si sancho mame silkep ang bong pen ke non ding thongkera ke thom hawal kal birisul misoro ngaje along kadogowe sancho mame troxy atuma bang sini chitong lucho ala sancho mame hini tumake ala tumake tikuk do ko mat pening bang chitong thegde station Pini ni phai ingkor resirkep chitia chiklo surihini ra ingkor apho Dolamara Cultural Complex along MLA Numal Momin Kahumrida Dolamara pen Avinas Topi Northeast Today News Convey my best wishes to all the people of Karbi Anglong, the 33rd General Karbi Youth Festival. This festival will bring peace, prosperity and strength of our people. Aru আজি আহিছিলে আমি দলামাৰাত সোমাই এটা ৰাস্তা মুখ্যমন্ত্ৰী নতুন পথ পথীকৰণ এইটো ইন'ভেট কৰিলোঁ ছেকেণ্ড আনটাইড ফাণ্ডৰ পৰা চিকিৎসা আনটাইড ফাণ্ডৰ পৰা 50 লাখ টকাৰ এটা স্কিম আমি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যালয় তাত দিছিলে সেইটো স্কুলটো ইন'ভেট কৰিলোঁ আৰু এটা জগন্নাথ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ 1.5 কোটি টকা সেইটো ইন'ভেট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া কাৰ্বি হেম্পটন ফেষ্টিভেল আজি আৰম্ভ হৈছে কাৰ্বি হেম্পটনটো আমি ইন'ভেট কৰিলোঁ যাতে আমাৰ ইয়াত ফেষ্টিভেলত ইউজ কৰিব কাৰ্বি ফেষ্টিভেলত সুবিধা হোৱাকৈ আমি কাৰ্বি হেম্পটনটো আজি ইন'ভেট কৰিলে গতিকে আজি 1, 2, 3, 4টা স্কিম ইন'ভেট কৰিলে ফেষ্টিভেল ছিজনত আৰু এতিয়া দুৰ্গা পূজাও আছে গতিকে দুৰ্গা পূজা শুভেচ্ছাও মই চবকে দিছে আৰু ইয়াত থকা কিমান মানুহ এতিয়াতো অহা বছৰৰ পৰাতো সমষ্টিটো আমাৰ পৰা গুচি যাব এতিয়াতো এইটো সৰলাঘাট সমষ্টিত আহিব গতিকে হোৱাট এভাৰ পচিবল ডিউৰিং দিছ মাই 2 terms I have served these people and the kind of love and affection from the people I really appreciate আৰু বেয়া লাগিছে ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছতে এই জায়গাটো ডিলিমিটেশ্যনত আমাৰ কনষ্টিটিউন্সিৰ পৰা গুচি গ'ল ইয়াতে বহুত মানুহ চিনাকি হৈছিলে আৰু ভাল কাম প্লেন কৰি আছে হ'লেও যোৱাৰ আগে আগে আছাম মালাৰ ৰাস্তা দলামাৰালৈকে দি গৈছে কেকাঙাডঙৰ পৰা দলামাৰা এইটো বহুত 112 আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ষ্টেট ফাণ্ডৰ পৰা এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী আছাম মালাত দিছে গতিকে সেইটো এটা গিফ্ট আমাৰ দলামাৰাৰ কাৰণে আমি লাষ্ট টেণ্ডাৰ ওলাইছে এতিয়া আৰু মষ্ট প্ৰবেবলি অক্টোবৰ লাষ্ট নৱেম্বৰৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব উইদিন 1.5 years শেষ হৈ যাব বাই 2027 আছাম মালা হৈ যাব এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলালে চিলনী জান হৈ আহি পেলাই একদম কেকাঙাডং হৈ দলামৰা পাব এতিয়া গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি টাচ কৰিব নালাগে আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ মাজে মাজে পাই যাব ইমান ধুনীয়া আমি ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গতিকে ইমান কাম কৰাৰ পিছতে ডেফিনেটলি দলামাৰাটো আমি এৰি যাবলৈ মনটো দুখ লাগে কিন্তু উপায় নাই গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো নিয়ম এইটো মতে ডিলিমিটেশ্যন হোৱাৰ পিছতে এতিয়া হাওৰাঘাটত যাব বাট ষ্টিল হাওৰাঘাটত গ'লেও বিং এ ডক্টৰ আই কেন চাৰ্ভ দ্য পিপল অফ দলামাৰা ৰিজন চ' অলৱেজ দ্য পিপল অফ দলামাৰা উইল বি ইন মাই হাৰ্ট
Thank you, sir. Also, one question is road connectivity to the PGD is still not complete. What is the reason behind? Today I have inaugurated already. If you have seen, then you would have asked that question in differently. So half of the road already completed, and I spoke to the contractor. He told that after the puja, the BM SGBC, so one big machine is required. So within a week after that puja, that repairing work will be done. So I think whatever you have asked, that is half true. Because half of the road already good, I have constructed, and another half today we have inaugurated. You were not there to witness that one. No, sir. If you have time, go and take the picture of that road and highlight that Dr. Momin has inaugurated today road, and after 1 week, when this road will be completed, the repairing work, then again make one news. So Lakhain ko resi borjana hawara longta ingding thongke bra githom hawar karbi risonim so rongaje ingpu pon tanglo bangso kangpu pon ajai me kedeng pon along karlitang jobin kara phan sitame chikimu pon lapen ki horbong arnam sitame pon lo borjan pen m20 report notice today news Juru partik lo. Ini citi engkau resetiat anang di lo. Isi pining endeng tongkar ke thong. Karbi risum ni so rong aje. Pining ilutum borjan lalong jatai ke tekon. Bokayan rongang kira long. Lock up here atuak lama long tipon. Bang solam thi nang pemilih ko Singmi rabang abang po tunali tun na hong lego si kamera. Rurat sila sa po at tayo nang kipaliti ang pasi dilo. Nang ito mapanda lam thi pacan po nang pen isiya sayo nang sinang ito nang ito pa praktik kanda rurat sila sa po at tayo pini nang kipaliti sa siya pasi chunili lo. pini nga singkana pan nili kiceng si nili kudandi pini laso catai kinamtang aningkan an nili isi kiceng si bangke aklama pan lapen nang kikim nang gerang pi nun kan la catai kang thir arong ta rong lang thir polo som thosi alang litum nadak hirika mamai mai pu benceng lok bong chun bang lapen kamera pet sap pemiti tum doan lapen karbi det kali akaprek akai tum dak Assamese Bengali Nepali Kuki Naga ki duga jiyo dipenak Mia lapen ke dak Garo tason akai tum antamil dak hikim kena along penceng lok neng pi deng pa yirdun laso ang hek pining ni dak ke long so ko isi deng kang yang di cekam long lapen anpar ilitum laso Rurat sila sa po at tayo lo. Rurat sila sa po at tayo kasi pati kang ku. Ingpu pon iko. alang li Lasya sa chong tipen kirang ho suriya ng kubang piyato. Nalito project penda. Rurat sila sa po at tayo lo nakipali siya pasi nilo. Labang so pinutang tilada kasi pati si kami ito check po ni Kipo. Bigno chidi kan kasi pati si kami check po Kipo. Lasinali tu papipipit dadak Sanchong kibang konsiri abang kubang piyato nalito project penda. Rurat sila sa po at tayo lo nakipali siya pasi nilo. an ilitum dak aru penang cetong dun ariso yang tum ta pinian lunkan ilitum non ceng ponfo nati peda pasai pideng pono bangke ilitum ke song La pelisi ipachini. aso song lang makang tolo Pini. kami aluhi nang citong dun pik aso lihilong ilitum ini Nipai ko resurkep arani kachipati ponjia solamu. diri pipen La pusoni helo nang itu marjuika. nang citoy dun long laso nang citong dun samil sumamay ku kumsing di penceng lok observer kang meratimung Non rural sinasar po wachatay kachipati tangku. Ingku pon dera pindo tangte. lapen anpar tamil Rural sinasar po wachatay long rinong hindi kan kachipati si kami cheng po ni Kipo. Labang so pindo tangte lalo jiti laki churan tengti. Lapen ani kilia por pai ni pindo tangte. Hacha pikan kachipati si kami cheng po ni Kipo. asang deng ponlo nasi labang to Lapen labang so pindo tangte por pai ke thong ra. non
Ministry of Foreign CEM of Harna na Jaime Panjang si kami Cheng Ponipo Ardoma dipen alang lefanta pindur kai kono nasi pinia sayang dengan nang letum dan nang komri dun pen taso ile tum borjan fanta an si lam thi ke pali ponji pun nang letum komri pen nasi ni thek pen non an ke cepati cheng kia prang alam thi di an sini nang letum man pacili kontek lo nasi mo por refleksi nang to opalito orang pulang dia tu nang to man juta Lord Sitia sa kaya lo hodak suri akadom nang pa nang itu nahok nito si tani prapin pelasi